Yamwakwa ne doba Adom TV bedroom health tips eso na wotwi mu so akwanya no aba se yebedi ye ho nkomo wa pomuden mo na wotwi mu nyina ye bekasa fa mema pomuden ho eye men's health mema no mapomuden ho nsem hia ye mpa nti ye nche 5 minutes edwada na ye de abasa kwesi fia de bedru no no hu se waje ntetie bia wo se bema wo hia wo abrabo mu mofra brom no wo nyini no especially you know near Master Sambi Bray, Fasedama Endpoint Homeopathic Clinic, one mother romanti and Yawaha, Menemia, me doctor, Dr. Alifa Abdul Karim, our public health, Dr. Penny, Eba Bidum Common our Chimu, Fasedama Endpoint Homeopathic Clinic, we are young Poho 0244 867068, 0244 867068. Midi dear fear. Amankwa tamaklo dog we mu akwaba na bia oboko na ochi mu de also ba be che yade emema pomuden men's health yakase men's health wo bone tofa nadwo ya etese yakase men's health ya chese general well-being because you defining health different categories yakase health yakase physical health mental health yakase a different aspect of health nina ka homa nina health but yakase yaka mental health share general well-being nipa no fa hundie mu nyina say na otie and you can general well-being of the man see I who say na saying a lot of the times you know a lot of issues with men's health a lot of omo bebre omo hu fa in different ways omo kra nipa na ka sample oni po say the is going wrong betia say nipa na ma ye ni nsi enti na we need to talk about say yenka na ho asem yenhwe se na ebetimi asolve it say emema na omo health na hu hia omo de ohwe a I won't hear but as your friend is saying, activities of daily living. Nyama ye be ye de bia ye nipa no won kwala or yere or family expectations from community nti ama eto de bia na your community ye say be ma nsu nyama bi to say misogynistic ways are ya categorize mema no e ma ne ye dem so omo akasa no omo be hwe omo ho se ne te so omo hwe omo or the women's na so yare bi sha no ho I want to me enka nti kwan ben na mema betimi ahwe wo mo hu yi a won mo anyare won kwan na no okay yes starting from physical health no wo ho a nipa bia wo ho a acher so crow bebre every year compulsory say we ejuma wo be call for general checkup enti eno no ebema bibi build it up ye be hu ntem and ye hu ntem prevention is always better than say ye be cure ye hu ntem problem ni be solve much easy enti wo ha wo be call general checkup onso wo ho na hu say bibi kakra se wa wo life we taking it serious and one kasa so say we do time bi why is sad I say we need nyama bebre aduane kra wo di kra say enye wo de nyama bebre sa na say won so we page ho na wan seek for treatment na wetimi solve this problem okay na adinti na memmen ni sa courage na because yes you memmen international one and expectations the community ni expect say bema there on no the head of the house on no carry all the show everything on the shoulder and as you see and so a lot of the time no so bema no because of guilt omon pese omekwa ko bisini yaka say now ye bema nso na nipa no kra onim say oyare but obeka no ebia na sikasem and say issues bi wo ho nti obeka no obefele say obe deal with sa issues instead of so be akwape ayaresa no but near onim ne say o hwa wo ho a at the end of the day o hwa obia nso oda wase no because say wo you okay that is say the fear no is stronger so wo yare a fear no so are weak into wo hwa wo no in some ways who take care of everybody else into ehun hia pa see e be start take yeda se so se ne wo ma ho kwan se na wo twe ma me kasa be ma pomuden yeda se dem Fasedama Endpoint Homeopathic Clinic won wada Robentini ne Dr. Alifa Karim ADM Kobe number is 0244 867068 ochna nkwa modin wo ho asa be ya kan ye ho ye betwa so
Yada se yamo akwa babiem Adom TV bedwam dwumade so yada se papa na omre wada je bribia modemaye yada awurade ase so asade a hye na wotwe fufuro mu na wono oya ahyase ne awie nyame nti obehwe enso ene na wotwe ene bosumi mu a obia ho masem de ohia ye wugidie udigidie tu anamo bibia ye kama ene kwasi kan asem bi se bibia wo ye bia wudi kan de konyame animu a ewie ye emfa wo penye bibia ka kire rade no director ti ka kire rade se omma favor bi en locate you entoso eno ani hia bedwam na wo hwe ne health tips na wo twi mu se de wa hwe no e di nkomo afa mema no ho mema pomuden hia wo mo kom de every day we move sika no a na akwa konye sika no beba na pomuden ni nkoyi na sika ni gu ho nso udimi ni wakono de no eno mfaso be ne wo so mema papa bi mi kuno no mu inu ya mema no wadaroma entie 5 minutes ye nche ne nyina ye di sankom nti na djuo ya pa ho ntomo chena nso ebreko no aka ye ho na ye ni enkomo eboa mema ema wo mu wie mu die wa pomuden mu Endpoint Homeopathic Clinic adaroma nti ena nkomo eti sei ye de bro edwada de kosi fiada ti mesro mema no prostate no oguso a yes scan any free dia mema ne nyina nti mesro wadaroma wo fredox si obeje so saa nso ne man wo hwe a wodie mu se bia ye kama se be ya angels no rade de wo magu yen yemo no yebetimi enya ba bi pasiesie de wo mato no so scan ne ye free lab ba ne nyina mu dia obetua bi eje wo monya bi dia beso ya sene 0244 867068 0244 867068 ochuna sabre no 5 minutes ye nche waka ye ho na ye ne Dr. Alifa Abdul Karim atwasa nkomo no so medidi afia amankwa tamaklo na mamenkai wo se nyame yadom a Charismatic Anointing Ministries won mo de ye empaibo somdwumadie 18 tim so den nti bra na Freedom Time Praying Partner oso bra beka ho ebi ye bompa ye pa mu odin kwasiada edwoada ebenada ukuada ni nyina ya anajo ena dwumadie yi ekoso na Reverend Bernard Usu ansa odon na wahye sa dwumadie kamei enti ehia so obeya soreba bebia wo bia kwasiada wa ma nadwoi ebenada na ukuada anajo ena ye bompa ye pa isu afre awurade tifa ho gemu bi 0244 115618 0244 115618 na woni awurade enkasa na frɛ penifo de ne won mo nkasa freedom the Lord has done it awurade ayewie ni aka ne se be pie odi pɛ no so ntibra